iyi ni gare ya Nyabugogo n'ubundi ahasanzwe hategera abagenzi bagiye mu byerekezo bitandukanye by'igihugu. Ahanini ni naho abantu bajya mu ntara bategera imodoka zibagezayo bitewe n'intara berekejemo. Mu bigaragara ni gare irimo abantu benshi, wahita ugira impungenge ku bwirinzi bwa COVID-19 aho bigaragara ko nta agence n'imwe itariho umurongo muremure w'abantu kandi bacucitse. Biragaragara rero ko no kwirinda icyorezo cya coronavirus bigoranye bitewe n'ibigaragarira amaso. Reka wenda turebe uburyo biri burangire, ariko nk'uko mubibona muri gare n'ubundi imodoka ni nkeya, abagenzi ni benshi ariko imodoka ni nkeya. Aba benshi muri aba bagenzi ni abagiye mu ntara kurirayo iminsi mikuru ya noheri n'ubunani. Abo twaganiriye baragaragaza ko ari igihe kirekire bari bamaze batagera mu rugo, bakavuga ko rero cyari igihe nyacyo cyo kugira ngo bajye kwishimana n'imiryango, bityo basoza umwaka nabo bari kumwe n'imiryango yabo. Ariko wagira impungenge n'ubundi z'uko aho bagiye bashobora kuba bagiye kubashyira icyorezo cya coronavirus bitewe n'uko ubwinshi bw'abantu muri gare bumeze ndetse n'uburyo ubucucike bwabo bumeze ku bijyanye no kuba abantu kandi byagoranye cyane kugira ngo babe babona amatike. Aba bose mubona muri gare nta muntu urabona itike, mu by'ukuri nta muntu urabona itike, buri wese arimo arazenguruka areba aho yakura itike. Ariko byabaye ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko no muri ibi bihe imodoka zisigaye zigenda zirimo kimwe cya kabiri icy'abagenzi bari basanzwe bazigendamo. Ni kubona hano muri gare ya Nyabugogo kuri ikibazo cya coronavirus, ni kubona abantu benshi baregeranye, byane n'ibyo kwa metero na metero irimo. Ikibazo cy'imodoka zabaye nkeya, ubwo ahubwo twasaba ubuvugizi bakatongera imodoka tukagera mu ntara hakiri kare, ko n'ubundi bamwe baharaye muri gare babuze imodoka. Ubwo sinzi ukuntu byagenda rwose mu twirinde iki kibazo cya coronavirus. Abantu bameze nk'abaharaye kubera ko nimugoroba ubuyobozi bwa polisi bwaje bavuga ngo nta gukinga abantu badashize muri gare, ngo ni ugutwara abantu kugeza igihe baza kuba barangiye muri gare nibwo twemerewe kuba twakinga. Turakora rero igihe nyine bagabanukiye nibwo tuhagera, ariko n'ubundi hari abatari babimenye ko ubuyobozi bwa polisi bwaje, n'ubundi baraye hafi bazindukiyemo. Rero nk'umuntu wa mbere yongeye kukandagira muri gare nka saa mu masaha 11 n'igice gutya aho ngaho. Hanyuma nibigaragara abantu ni benshi, muri gukora iki nkamwe b'amagence atwara abagenzi? Twebwe nta kintu twabikoreye bibiri. Urabona n'ubundi imodoka ziri gutwara abantu 15. Niba imodoka itwara abantu 15 ntabwo rwose aba bantu kubona we bangana. Urabona ko bavuga ngo 15 kandi none urabona imodoka ziba zaraye nk'aha ngaha turazohereza mu gitondo zikagenda. Abandi baje nyuma kuko ari iminsi mikuru ntabwo nyine bazibona n'ibyo by'ibingibi uri kubona. Umuntu yakatasha akagera mu rugo akaganira n'ababyeyi n'abana yasize, ariko noneho ndabona biri kugenda nabi. Icyo dushaka ni uko mwazana imodoka abagenzi bakagenda, kuko n'ubundi ubu ngubu aha hantu turebye neza twasanga nta bwirinzi bwa coronavirus buhari, kuko n'ubundi nta mwanya, nta ntera, nta na metero. Ibyiza ni uko batera nka 25% wenda abantu bakagenda, kuko ibi ntabwo ari byo, kuko no mu modoka kuba bategeranye hano bafatanye nta kintu bivuze. N'ubundi wanduye n'ubundi yaba yanduye. Hano nahageze mu masaha 2 niho nahageze. Tubanza kujya kuri volcano, baratubwira ngo amatike ngo asigaye ngo nayejo. Batubwiye ko ari ayejo, rero tuza aha ngaha n'ubu turacyatonze umurongo rwose, umurongo ntabwo natirimuka. Amatike situzi niba turi buraho no muri gare. N'uburi itike urabigenze ko none? Ubu ni mburi itike ni ukwemera nkarara muri gare. Nakundi. Ariko watsimbara uti ngomba kurira iminsi mikuru mu rwose, kwa ko ni ikintu yenegereje wenda nk'igihe kirekire nasura ababyeyi, ndavuga ati wenda uyu munsi mukuru nkurire mu rugo musangiye n'ababyeyi. Wari umaze nk'igihe kingana gito utajya? Nari maze imyaka 2.